ya goro bia video mi agwam bia jogi goro bia degde de yena lada take a pastor lo ko to wai naga piu ne dit kana gad ko potkan ka take a traditional man bo muran Africa particular ga South Sudan waje gad ka piu la jim believe the quick blaze piu waje ka goro bia lad mala degde ni ngu ko la jeo nan natin traditional believers den in Africa palkano kud gweni nati palkano kudon to use can piu gwat ke daro di algoro bi en ngay dun bi en latta kara ale gop dia gini ne piu ka Mana ya na dispensed using a water gun. He's been a priest for 14 years, and in that time, as well as using a water gun to bless young people, name video me no ngo kodi te ka ne to wanda la woga lo goro bna lo ko kut bal ke kut goyne te la palka an goro ba nyodie no nan tala rama pal kut goyne kane de alte pel no wal traditionally la menen yene la raran la le bugo yang chelo no pal ne le mo yoko la jen goro bu kon yi kon palpin bane nga chana ben ke tai building lead ke je jen chana ke bola mi dit long law ken kon ji ngwan ken kon ngi revise la ne kon medan de which la ran le bu yang silo no le mo yoko o kon dial tel ram ngi ko how could look like could joje di ko the ngu cha longo ko chang bible chang me cha onu cha describe tam bible ko de it's around that chadela, which mean it look exactly like a human being, because some part of the Bible wa ko chade long ko describe. Again the same thing can it walk traditional believers. Ko we can code michi miracle michi mila new to walk. Mu bum yi yudi en kacha ben through animal mo either chadap kel gran ke jete be kan ngaji lat ko chicken lan animal mo point de ke le mo ke tol mo ke nguye ko o chi ko let through je chikala royo ko but babo yang ko de nyok relationship ke animal mo ko chana let ka mo go either chadap kran ke dong te mo go michel kana me dong kana na ham be short relationship kam not ke the same man in Christian in Christian yani chi ko da appear ke in human form, therefore you know ko te ben ke ye laran chadabaran te jala laran te roy kana laran jentam ya wujo yen pal yen ran yen ga kana kay yen oti yen understanding yen shi kod ben kay alaran therefore jentan te kana no many can believe ni can need it any and traditional belief ti dial kana ga belief we mon you know ndum wan yin tun wan dem yen go yen religion spiritual things lat ka kariyam kan piu mi yen go yen ko manin ko bible ka la tieje ne mete kariyam jangor mo bana ka jala roida tedde jamo piu bo way kana ga piu wa boing na yer ga piu ni kay kan Christian intam ngade Christian bana bon yer ijen bi ber jen bana way ga piu wa pot ci gam lat gam the same men in kon bon wal traditional mi shoda way ba ci way ga piu gur ke bo point way ga piu ke ram do denu podo ji be mo ga piu mi te makam ko bo ba nang na mete kariyam jenta ante gana law chuanor la jorbang man ngadu pale batram do den karo ba ngay dem la da bella wi mo no me du ngay ka cha long ngan jide ka ngay ni chang ni mala da me run bo donc cha den al tok bro muy ka ngay du mo do den chen chen goro biran ne jang charaka bro bu charo bi gwe gwa jin point du men gwa an tok jane bi ngay
ko tiran mo ke ngin morong mi shalo bungi ti dial mi chuo kel ke ngedu pale mi o kel ngedu wor ke je ko jen ngedu la men bi gay do jen men ku gay bi mon kana wang du kel charu kana wang du kana bod tala mo dong bodran tala je yeah thank you